Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri two mu masaha igicamunsi cy'umugisha, kuri two mu masaha mu gitondo, igicamunsi cy'umugisha, kuri two mu masaha ya nimugoroba. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 11 z'ukwa gatatu 2025. Ngarutse mu cyitwa makuru, ngarutse mu cyitwa imiripuko. Bibaye ngombwa rero yuko tugaruka igitaraganya, ngira ngo murabizi ntabwo twari dusanzwe dukora ku gicamunsi, ariko ndavuze nti aya makuru arimo ngena kikiraho, reka nanjye nyabagezeho. Ndimo ndakira amakuru akomeye cyane ayarana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko mbere yo kugira ngo aya majwi tuyinjiremo, mwabantu b'Imana mwe, reka babanze bankinire amajwi abiri kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza gatanu kuri kagenzi kako. Reka ku buhanga bw'ibyuma babanze badukinire. Mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera, murazinanye kuva ku ntwaro ya cyami batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabizi, murabyibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero tuzoraba neza, noneho ntibazari mwebwe mwenyene, twese n'uw'Inyanza arashya ariya ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese. Shyiramo n'irindi ndagira ngo ibi bintu tubyinjiremo mutuze gato, ibi bintu nze tubyinjiranemo neza gatanu kuri kagenzi kako. Narababwiye ati cyitwa makuru nzajya nyabagezaho 100%. Kaba banze bari dukinire. Niba inyungu ufite ari ugusenya u Rwanda, ari ugusenya ibyo twubaka, ari byo bituma utinyuka, ntabwo ari igihe watinya ubirinda. Wagira isoni zo kurinda ibyiza by'u Rwanda tugenda tugeraho Imana twifuriza n'indi. Isoni n'iziki? Nta soni buri wese akwiriye kubagira. Niba ari uguhangana mu magambo murahangana, niba ari uguhangana mu bundi buryo ukwiye guhangana. Jye nasinyiye guhangana. Yes, turagarutse rero sasa, turagarutse. Ubwo hari icyo nje gusobanura mbere yo kugira ngo dutangirane. Yenda mbanje kubashyiramo ariya majwi, ariko bishatse kuvuga ngo amakuru mbazane n'ubundi ararebana n'impande zombi, kuko ni amakuru akomeye cyane mwabantu b'Imana mwe. Munyemerere mbabwire ko tugiye kuba tugaruka gato ku kijyanye no kuba Uburundi burimo burongera ingabo nyinshi, by'umwihariko hano ku mupaka ubahuza n'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru amaze kongeraho mu kanya yemeza ko mu masaha y'ijoro ndasubiramo, icyitwa amakamyo agera kuri 3 yatunze abasirikare baturukaga ahantu bita za Cibitoki berekera ku mupaka w'i Burundi ndetse n'u Rwanda. Abasirikare rero ngo bakaba bari muri gahunda y'uwitwa General Prime Niyongabo bwo kurinda umupaka, ngo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ikijyanye n'imipaka bakirinde. Ibi rero mbishingiye ku kijyanye n'amakuru avuga ko umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bitifashe neza. Gatanu kuri kagenzi kako rero ibi tugiye kuba tubyinjiramo neza cyane. Turaza kugaruka ku bijyanye n'amakuru arimo aturuka cyane ku kibuga cy'indege, tubapudetinge tubabwire uko byifashe. Turaza kugaruka ku makuru arimo aturuka za Cibitoke ku by'amakamyo, ubwo nibyo turaje tugende tubakiramo tubabwira uko bihagaze. Turaza kugaruka ku makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko arimo aturuka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni menshi cyane nahoze mbona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bagiye bandika, byaba ku Gihe, byaba kuri Kigali Today, byaba ku Museke. Turaza kugenda dusimbukira tugende tubapudetinga tubabwira uko bihagaze, ndetse n'inkuru zidasanzwe zimo zagenda zigaragara. Ariko mwamaze kubona yuko n'ibihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo bivuga yuko ngo ikijyanye n'intambara icyitwa Uburundi bugomba kwitegura idasanzwe.
ubwo hari impamvu ibi byose biba birimo bigenda bivugwa muri rusange. By'umwihariko rero twirukansi cyane, reka tubanze duhere ku kijyanye no kongera ingabo ku mupaka. Zikaba ari ingabo z'abarundi zirimo ziraturuka hano za Cibitoki zikaza ku mupaka, ndetse amakuru turimo turakira izi ngabo zikaba ari zimwe mu ngabo zidasanzwe, kuko ahangaha ntabwo harimo haraza abasirikare basanzwe, harimo haraza icyo bita special force. Ni ukuvuga ngo ni special force y'igisirikare cy'u Burundi irimo iraturuka Cibitoki ikaza ku mupaka. Impamvu rero barimo baraza ku mupaka, ngira ngo mumaze iminsi mwumva yuko hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bitifashe neza, ndetse u Burundi inshuro nyinshi bushinza n'u Rwanda kuba bucumbikiye icyo bita Red Tabara, ariko twese tuzi ukuri ku bijyanye n'iki kintu. Ngira ngo nubwo igihugu cy'u Rwanda mujya mwumva bakivuga nabi, ukajya kumva imiryango mpuzamahanga irimo iravuga, mukajya kumva leta ya Kongo iravuga ati bafasha za Sarambwe, ukajya kumva Burundi ati bafasha za Red Tabara, ati natwe turajya muri Kongo. Mw'abantu b'Imana mwe, ndagira ngo mbanze mbahe ukuri kwa nyako yo ukurikiye Duniani Kote TV. Ndagira ngo mbanze nkubwire yuko igihugu cy'u Rwanda uretse kuba gicungana n'ibyacyo kiri ku murongo, aricyo kizira bakiziza kuba kiri ku murongo, nyamuneka naho gihuriye n'umutekano muke uri mu karere. Naho gihuriye n'umutekano muke uri mu karere, kuko iyo kiba gifite aho gihuriye n'umutekano muke uri ku karere, twakabaye tukibona mu bihugu by'abaturanyi. Nta munyarwanda wari wafatirwa muri Kongo, nta wari wafatirwa mu Burundi, ariko imipaka impande zombi zihora ziyongeraho abasirikare kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kitabataka. Reka nacyo kijye cyongera abasirikare ku mupaka, noneho kibihorere, kuko iri yongera ry'abasirikare b'Abarundi ku mipaka rifite ikintu gikomeye kandi ririmo rirahamura. Nimba ibintu tutari tubimenyereye sahizi tukaba turimo turabibona, icyo gihe biba bifite ikintu gikomeye birimo birahamura. Bavandimwe bene data, ibi bintu birimo biraba, igihugu cy'u Burundi ibi bintu kirimo kirikekakeka. Mw'abantu b'Imana mwe, bajya baca umugani mu Kinyarwanda, ntuwikeka amababa uwikeka amabinga. Nako umuvandimwe arankosoye hano, aba yafite buriya ntabwo wakikeka amabinga utayafite. Ni ukuvuga ngo rero iriyongerwa ry'abasirikare benshi ku mupaka ndetse n'umutekano udasanzwe, birumvikana bifite ibyo birimo biragenda bihamura. Icyo ngicyo reka naragisinyiri. Ni ukuvuga ngo rero ikijyanye n'iyongerwa ry'abasirikare benshi ku mipaka ryo ryakomeje kugenda rigaragara. Amakamyo rwose niyo arimo arabatunda, ndetse ibi bikaba biri kuba nyuma y'uko mu minsi ishize uwitwa General Prime Niyongabo yabasabye kongera abasirikare ku mipaka, ndetse bakaba barimo barahongerwa, ari nako bahabwa n'imbunda zirimo n'inkoho nini cyane, zimwe zirasakura. Urumva yuko uko byagenda kose hari ikintu kiba kirimo kiritegurwa. Kamanze mwe ku mazi, narababwiye ntikijyanye n'amakuru hano kuri Duniani Kote TV, mujye mukimbaza. Banzanye andi mazi. Yes, reka dukomeze rero, by'umwihariko dukomeze no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru yo ni menshi cyane akomeje kugenda aturuka hirya no hino. Tubanze tugaruke gatoya ku kijyanye mu mezi yo kuri iyo telefoni gato. Tubanze tugaruke gatoya ku kijyanye n'ibintu nahoze mbona hano nabyo birimo biraturuka mu gihugu cy'u Burundi. Hano neza rwose ku kibuga cy'indege,
ni ukuvuga ngo aha ku kibuga cy'indege uko amasaha arimo aragenda andi aza nako icyitwa igikoresho kimaze kugenda kiba cyinshi kuko kirimo kiriyongera mu buryo budasanzwe. Ni igikoresho rero kirimo kirazanwa n'indege, by'umwihariko amakuru mfite rero ari ibikoresho by'umwihariko birimo biragera mu gihugu cy'u Burundi biturutse muri South Africa, ibindi bikaba bikomeje kugenda bituruka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko by'i Burundi. Ubwo ni aho abarundi bafite ibikoresho birimo ibyabafasha nyine mu kurwana, birimo byose kugenda bitundwa abijyananwa mu bice bigiye bitandukanye. Ariko mbere na mbere ndabona ari umuvandimwe wambwiye ati nujya uza mu Burundi ujye ubanza unadusuhuze. Reka mbanze abantu bo mu Burundi mbasuhuze mba nanabyibagiwe rwose. Gusa ubundi iyo nabahaye ikaze mba nanabasuhuje, ariko no kubasuhuza biba bikwiye. Abantu ndabona umuvandimwe ari muri Coline Kinazi. Ubwo ndabasuhuze cyane abantu bari muri Coline Tongo, abantu bari ahitwa za Ngozi ndabashuje cyane Kabuga, abantu bari za Banza, abantu bari za Kivoga, abantu bari za Coline Mujejuru, abantu bari za Muyange, Coline Kinigi, za Gitega, abantu bari za Mubuga, abantu bari za Coline Mpungwe, abantu bari za Kanyuzwa, abantu bari za Coline Murangara, abantu bari muri Minago, abantu bari za Bururi, abantu bari za Rutana, abantu bari muri za Coline Murara, bose turabasuhuje cyane, ndetse na za Cibitoke. Ndabona babansabye rwose kubasuhuza cyane abantu bari mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero tuba tubatera kudesha aho bari hose, ariko bitavuze ko nabo mu Rwanda nabasuhuje, nabo turabasuhuje cyane. Abantu badukurikira bibereza Rwamagana, Kigali, Kayonza, abantu bari mu Mutara, Nyagatare, abantu badukurikira ari benshi njya mbabona cyane, baba bibereye hano za Bugesera, tukabasanga za Rubavu, tukabasanga hano za Kirehe, tubasanga muri ibi bice hano bya za Nyanza, basanga za Huye, mu ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda. Ndababona cyane benshi rwose babaje banyandikira bambwira byinshi cyane, bambwira ati komeza udukurikiranire amakuru. Birumvikana rero icyo kintu ni ikintu kiba gikomeye cyane, kuba n'umuntu yakwandikira buriya akakubwira ati ikijyanye n'amakuru buriya turakwemera cyane, ati jya ukomeza uyadukurikiranire, nacyo kiba ari ikintu cy'agaciro. Ni ukuvuga ngo rero dukomezeje, reka tuve kuri ino nkuru idasanzwe irebana n'umutekano, politike na diplomasi, ahubwo tugaruke ku makuru nanone arimo agenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana nanone ntabwo byoroshye, situation ni hatari, kuko amakuru ndimo ndakira nk'umunyemerere mbabwiye yuko ahitwa hano ku kibuga cy'indege n'ubundi niho narindi, harimo haragenda rwose hamenwa ibikoresho, bikaba ari ibikoresho birimo biragenda bigera i Bujumbura, by'umwihariko byo kuza kwifashishwa mu kugoma guhangana n'umutekano wo ku mipaka, kuko icyo ari cyo cyose kirimo kirakorwa hano bari kwitsa bavuga yuko ari uguhangana n'umutekano wo ku mupaka, aho kugira ngo bongere umutekano ariya ku mupaka Uvira, umupaka w'igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ahubwo umutekano barawongera hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kandi ikibazo gikomeye cyane kiri hano za Uvira, kuko intare zasambwe ntumvishe zirimo ziragenda ziyenyegeza gake gake, ziyenyegeza gake gake. Mw'abantu b'Imana, aho ziri buzire ndamya nashidikanya yuko ibintu bishobora kuza guhindura isura, aho ziri buzire ndamya nashidikanya yuko ibintu biraza kuba ibindi. Mw'abantu b'Imana mwe, iki kintu nimushaka mugishyira mu mutwe, igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane,
kuko ni igihugu cyatakaje abasirikare benshi batagira ingano bafite amapeti akomakomeye bapfira mu gihugu kindi cy'abaturanyi cya RDC. Ibi bintu byose ibikomera abaturage ntibari babikira, barimo barashaka ubwabo no kurema ikintu gisa nk'intambara. Ibi ni ibintu byose mpamya nashidikanya yuko uwitwa General Neva bishobora kumukoraho. Nahoze mbona bavuga yuko rwose n'iby'urupfu rw'uwitwa Reverien Ndikuriyo nabyo birimo bigaruka igihugu cy'u Burundi, ariko ku buhanga bw'ibyuma bama amazi kugira ngo ibintu bigende neza. Nahoze mbona rwose mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Ubu tuvugana mu gisirikare cy'u Burundi ikintu bita ubugambanyi burimo burakura. Ubugambanyi burimo burakura kuko ni igihugu kugeza amagingo yakirimo kiragaragaza ubugambanyi kandi bukagaragaramo indani mu butegetsi ndetse no mu gisirikare. Igihugu rero gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu, ay'abadepite akaba ari muri uyu mwaka. Icyo ni ikintu kigaragaza ko isaha ku isaha ibintu bishobora guhindura isura. Icyo ni ikintu kigaragaza ko isaha n'isaha ibintu bishobora kuba ibindi bindi, kuko ngira ngo nimba mujya mwumva mu mbwirwaruhame ibyo perezida w'igihugu cy'u Burundi atangaza, ushobora kumva neza uko Burundi buhagaze. ndakibabwire ntimujya mu kondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana namaze kumuganisha, uzotuvyuka tuzomuvyonga. Aho muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye aho ndiri mu Bugesera, murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha. Murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Tuzoraba neza. Noneho ntibazari mwebwe mwenyene, twese n'uw'Inyanza araje ari kuri we Rwanda. Murabyumva ati twese. Nago ibintu biba byoroshye mwa bantu b'Imana, nago ibintu biba byoroshye habe namba. Uyu General Neva asa nkaho yamaze kwitegura kandi yitegura ikintu atazi neza kandi gishobora kumugiraho ingaruka. Uyu ni umwe mu bagabo muzi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirwanwa na benshi, kandi batangiye kukirwanya nyuma y'urupfu rw'uwitwa Nkurunziza umaze igihe kitari gito yitabye Imana, wapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nyuma y'uko rwose uyu mugabo apfuye, igihugu cy'u Burundi cyatangiye kwangirika ku rwego ruri hejuru, ndetse muri uko kwangirika binasiga kigeze abanzi benshi. None ibyo witwa General Neva arimo aravuga mwa abantu b'Imana mwe, ni bimwe mu bintu bishobora kugira gute kumukoraho. Yes, andi makuru rero arimo atuka mu gihugu cy'u Burundi nanone nuko kugeza amagingo ya bijyanye n'ibitoro rwose bigikomeje kuba ikibazo. Igitoro rwose ntabwo nagenda ntakivuze, mu gihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bintu rwose bikomeje kuba ikibazo, ndetse n'ikijyanye n'inzara ivuza ubuhuha. Urumva yuko ibyo bintu byose biba ari ibintu bibi cyane bishobora gushyira umuturage mu kaga kandi gakomeye.
reka tubashimire, tubifurize kuguma kugubwa neza aho dukurikira uherereye hose. Nimba udukunda ukaba wageze ahantu, ushyire agatima muri komenti ndetse uvuge ko utwemera, natwe turahita tukubona tugire dutya. Reka tubashimire kandi tubifurize igicamunsi cyiza, mugomye muhirwe mu byo muri gukora byose. Inshuti zacu za Duniani Code TV, murakoze cyane.